تماشاوانê Xanî TV xweşkûbirayên hêja dama we xweş be hêvî dikim rewşa we baş be. Ez bawerim hûn jî wek me pêvajoya xapo û mîtê dişopînin. Pêvajoya kerleşme, mîtleşme, xapoleşme, baxşelîleşme gelek nav hûn dikarin lê bikin. Ev pêvajo yê heşt kîjan qonaxê em ê di vê xelekê de binirxînin. Reaksiyona PKK, rêxistina Ewropa, rêxistina Qendîlê, rêxistina Bakurê Kurdistanê û Tirkiye, Dem Partî, Çaqilmaz Partî em ê binirxînin. Berî her tiştî fincana qehwa we gerek hazir be, ji bo ku em qehwa xwe jî bi hev re li gel hev vexwin û mijarên xwe bi bihna fire binirxînin û ta bi derzî vekin. Em dest pê bikin. Ya Xwedê. Medya PKK hinekî ji rewşa rêxistina PKK rêxistina xapoçî lê di diyarkirin. Gengeşeyên hîndirîn ê di nava rêxistinê de çê dibe li Ewropa bi taybet li Çiyayê Qendîlê jî pêve girêdayî û di nava rêxistina PKK a Lêgal Dew Partî Çaqilmaz Partî ku hevkariya di navbera xapo û mîtê de ye ev liv û tevgera siyasî di hundirê parlamentoya Tirkiyeyê xapoçiyên di hundirê parlamentoya Tirkiyeyê ku ez nizanim wan ji kur anîne Midhet Şincar Ereb e navê wî çi ye ew ê din cî bi eslê xwe bi koka xwe Ereb e Perwîn Buldan ewa din jî Tulay Hatim Oxlolerî ew jî bi eslê xwe Ereb e. Piranî di hundirê Bakurê Kurdistanê çarenûsa me xapo xistiye destê Ereba û xistiye destê Tirkên nijadperest. Xapo çarenûsa mesela Kurd li hundirê Rojavayê Kurdistanê dîsa xistî destê Ereba û teslîmbûyînekî bi wî rengî jî li wir heye li Rojavayê Kurdistanê dimeşe. Teslîmbûyîna li Rojavayê Kurdistanê bi lez û bez bêtir dimeşe ku li Bakurê Kurdistanê. Li Bakurê Kurdistanê jî teslîmbûyînekî wilo heye lê dixapînin xwe jî dixapînin xelkê jî dixapînin ku qaşo çareserî heye û pêvajoyekî dîrokî û nizamçî û tiştên bi vî rengî. Baş. Partiya Dem Dew Partî Çaqilmaz Partî ku wê biguherin wê tiştekî nû çê bikin di demên pêş de layiqî bejn û bala xapo û xwefirotina xapo û îtleşme û mîtleşme û baxçelîleşme wê tiştekî din çê bikin. Hîna bi vê Çaqilmaz Partî jî nerazî ne wê tiştekî nû çê bikin jê genîtir jê pîstir jê xwefirotir wê çê bikin. Ev niha ev Dew Partî Çaqilmaz Partî li ser navê seroka grûpa wan a ku di civîna mîtê di civîna şandeya parlamentoya Tirkiye bi aporê rûniştibû Gulistan Kiliç nizanim çi dibêje dibê qanûna çarçoveyê destpêkeke divê desteya şopandinê bêava kirin. Desteya şopandinê di demên pêş de di van çend rojên pêşiya me de partiyên Tirka li hev kirine hemû alî yanî CHP jî di nav de her du baskên CHP AK Partî MHP Dew Partî Çaqilmaz Partî hinek kesên nijadperest ku berên MHP bûn ew partiya ku berê Miral Akşener seroka wê İYİ Partî bûn Büyük Partî bû Quzerqurt Partî tam çi partî bû
او خو عاجز دكن و قبول ناكن لپرانيا روشا سياسية تركيا جوی مسئله هاني رازي نجبر كو برجواندية دولتا ترك تيدي خيرا دولتا ترك تيدي كو قلي كرد ورن تسليم ببه شمافي خو شدوزا خو برده تماشاواني هيجا بنرن جبوكو اجور بيجم دولتا ترك كور و اشكره رسمي و دزي همو ريزي ج تركان ردگره لی خاپو و تفگره خاپو چی ریزی جمر ناگره چاره سریا که دولتا ترک رسمی و بدزی کور و اشکره دبیجن بداوی آنینا تروری به همو آلین سیاسی رو مناقشه کرد دولتا ترک نرینا جهبشی گرد تولیکونت حکومتی دیه نرینا همو پارتیا گرد همو رخصتنا گرد همو انتلکتوالین دولتا ترک حتى كسين كون رخناشي ديكن يعني دولتا ترك بشويكي بروفيسيونيل ماش نيزيكي في مسألة هاني بو تفقرا خابوشي تفقرا فروكر تاني مسألة بقونا خابو في قريدان خابو رازي به قنديل رازي به زبير ومبير وتكوش مكوشي هاني هيك اوي بيفي كرواني هان بمش PKK وەک ڕێخستن گەل و شێورا گروپ و ڕێخستنین دنێ کورد لە باکوورێ کوردستانی کرد نا شێورا گروپ و ڕێخستنی دن ئێن لە ڕۆژاوای کوردستانی کرد نا تەسلیمبووینا ڕۆژاوای کوردستانێژی خاپۆچی مەزلوم عەبدی ئیلهام ئەحمەد قوزێ کەرێ ڕێخا دەحشێ نەچوون شێورا شێخ ئالیژی نەکردن شێورا جەمالێ مەلە مەحموودجی نەکردن شێورا محەمەدێ موسێژی نەکردن شێورا ئازاد عەلیژی نەکردن ئازاد عەلی و ڕەوشەمبیر و بینەها سەرۆکەی جیگرێ سەرۆکەی پارتیەکی شێورا تی کەسی نەکردن لێ وەختێ دەبێ قوربانی وەختێ دەبێ شەر وەختێ دەبێت تەنگاسی هەوار و یەکیتیان نەتەوی و نزانم چوو بڤیرنگی هانێ مژارە کورد لە باکوورێ کوردستانی مژارێکی نەتەواییە پرسێکی نەتەواییە پەقەقە دەگوت ئەس پارتیا چار پەرچێ کوردستانی من باشە شێورا چار پەرچێن کوردستانێت بڤێ چارەسەریە لە باکوورێ کوردستانی ئیتلەشمە و میتلەشمە و خاپۆلەشمە و vê تەسلیمبووینا هانێ دکرد ناکرد شخۆر لە دەولەتا ترک بنەرن دەولەتا ترک داگیرکەر bi gemara xwe bi terora xwe bi qirêja xwe bi înkara xwe ji tevgera xapoçî bi hezar qatî çêtir e qedrê partiyê xwe digire qedrê entelektûlê xwe digire nerîna wan distîne ka hûn çi dibêjin li ser vê pêvajoya hanê em qebûl bikin em qebûl nekin lê xapo û xapoçî ev xapoçiyên li Ewropa pozê wan naşewite نابێژە کا ئەم نەرینە ئەنتەلەکتوەلێ کووردا بگرن کا کورد چ بێژن قبول دکن قبول ناکن رەخنەیە وان چنە تێبینیên وان چنە ڕەوشە وانتنە چنە خاپۆچی لە هەواڵێ خۆشی گۆدار ناکن هەواڵێ وانی نەکۆ کەسێک وان ڕەخنە دەکە یاش وان قوت بووی یان لە هەواڵێ خۆشی گۆدار ناکن بنەرن divê mesele hanê de ji ber ku ji bo dewleta Tirk meselak ciddî ye meselak çareseriyê yê meselak ciddî ye meselak dîrokî ye bi anîna terorê bi nivîna vê hanê bi dawî anîna têkoşîna çekdariya Kurda û bi teslîmgirtina Kurda bi rêya xapo û xapoçî dewleta Tirk ji PKK ji PQQ ji tevgera xapoçî bi hezar qatî çêtir e şêwra kê kirî bi PKK divê mesele hanê apo şêwra kê kirî PKK şêwra kê kirî û radibin rûdinên û devê xwe diçirînin û qûna xwe diçirînin û tevgera netewî û serokê netewî û kongreya netewî û yekîtiya netewî kurûheyî serserî di mijarên netewî de tu çima şêwra netewa Kurd nake hey xapoçî tu çima şêwra Kurda nake ji xwe binêrin
دو بارتي تشقل ماس بارتي يعني دبي نبس ون قانون درخينن او دستيا شوپاندني gerek pê ve girêdayî ji bo ku mesele bişopîne. Bi vî rengî nabêjin ka rewşa Kurda, halê Kurda ka Kurd çi dibêjin, gelê me çi dibêje, hiç net hesabê wan deyî. Di demên pêş de di rojên pêş de wê qanûnek derket çareseriya demokratîk a civaka demokratîk xapo navê vî navê han lê dikirin mesele teslîmbûyî ne. Wê çawa be wê hinek reform. Ez niha jî ji wer dibêjim hûnê bibînin di çend rojên pêşiya me di hefta bi 10 roj bi 10 hefte bi çi bi wê ev mesele vê qanûna hanê destnivîsa wê bidin komîteya maf û destûrî di hundirê parlamentoyê de û wê derbas bibe. Têkê vê dengdan çend hebe wê dengê xwe bidin na wê çend heb bêdeng bin çend heb wê dengê xwe nedin lê piranî wê derbas bi. Ji ber ku hevhatinekî heye li ser wê di navbera xapo û mîtê de û hemû partî ê resmî ê hikûmetê de ê net hikûmetê de dewleta eşkere û a dizî a kûr û a fermî li ser vê mijara hanê li hev kirine wê qanûn derbas. Qanûn jî çi ye? Kesên ku di nava PKK de neketine nava mijarê şer kesekî nekuştine wê werin xelas wekî ef wekî ji were we ne efû ne ef wekî giştî ye. Efû derna PKK ef wekî giştî dixwaze lê dewlet ne. Apo jî vê mesela hanê qebûl kiriye. Apo jî naxwaze. Naxwaze ku girêgirên PKK bi giştî werin tevlî vê mesela hanê bibin. Naxwaz Apo bi mirina wî Cemîl Bayik, Murat Karaîlan, Mustafa Karaso werin ew jî wekî wî bibin serî di vê bazara hanê de. Na. Apoyê wan dûr bixe, apoyê wan marjînal bike, pêvajo wê bi vî rengî be. Kesên sivîl evê ku li Ewropa zibêr mibêr vana vegerin û tiştê mayî ji rêxistina PKK di Ewropa jî dibin kontrola Apo de bi ne dibin kontrola mîtê de bi. Ev jî xarekî serekeyî ye. Mijarekî serekeyî ne cihênî qaşê aslen wî biryar. Kî dimîne ev pîrên di nava PKK de Cemîl Bayik e, Murat Karaîlan e, Mustafa Karasoy û çend kesê din û Sozdar Avêsta û ev qurmê ku mane wê li civ mala Talebanî li Silêmaniyê cîkî ji wan re peyda bikin çend vîle mîle bidin wan çend sal bimînin ê mir ê ma û qediya çû. Rêxistina PKK bi vî rengî çareseriya dewleta Tirk çareseriya Apo ev e. Mijar wê bi vî rengî be. Neqşe lê yol xaritesi a çözümê ev e. Yani Qandîl jî tim dibêje xapo dixwaze tê xistiye xapo ew muxatab e. Çi teslîmbûyîn hebe ji bo ku Cemîl Bayik bêjin ne ez bûm, Murat Karaîlan bêje ne ez bûm, xapo biryar da û serokê me yê Newnewi ye, serokê me yê Tewtewî û em dû wî çûn. Erê kuro tu rêxistinê tu sazî ye. Tu sazî ye te xwasa şer kirî ma çawa çîbû te xwasa xesandî bê îrade. Di vê mesela hanê de hûn xesandîne lê di meselê têkiliyê jina de hûn hemû nêrîne. Hûn hemû nexesandîne. Lê di mijarê de û li hemberî xapo li hemberî mîtê hûn hemû xulam û zilam û kesên xesandîn. Mijar bi vî rengî ye, çareserî wê bi vî rengî ye hûn ê bibînin. Hûn ê vê mesela hanê qata sereke evê ku di nava şera dimane, evê kuştin û bi vê hiceta hanê PKK wê were yanî beşên ê ku sivîl ê ku di nava şera nebî wê werin teslîm bibin ti problem bi wan re tune lê kesên di nava şera de bimînin wê marjînal bibin wan li cem li Silêmaniyê jî belkî ne li Hewlêrê dibin kontrola îtîlaatê Îranê dibin kontrola bafil Talebanî wê li Silêmaniyê çend vîle bidin wan û hêdî hêdî mewziyê xwe didin teslîm bikin. Eşkere nakin, nabêjin medya PKK, Anafe û Stêrk TV û Amed Dicle û Ardal er behsa nakin, behsa van çîrokan nakin bê çi mewziyên xwe, şikeftê xwe, çekê xwe û silahê xwe bi dizî didin dewleta Tirk.
devş meselê berdidin ve ev nayê gotin. Li vî rengî PKK û çareseriya mesela PKK meselen ne ku PKK çareser bibe. PKK bere siktir bi yani ez bi çareserî ez bi bêçekbûna PKK re me. Ez bi fesexkirina PKK re me. Xweziya ji mala Xwedê re ji dîroka Kurda hemû rabe. Ez pê re me lê dewleta Tirk bi fesexkirina PKK, bêçekkirina PKK wekî gelê Kurd, wekî çareseriya dawî, wekî çareseriya mayînde ji pirsa Kurd re ji 100 sal, 200 sal, 300 salê li pêşiya me dewleta Tirk, plana dewleta Tirk ev e ku çareseriya mayînde ev e. Hûn ê dindirê sînorê Tirkiyê de wekî hemwelatî û xapo wê derkeve Kurd bê Tirk nabin û Tirk bê Kurd nabin. û xapo çî bêjin o çi gotinekî xweş e, yaw çi fêlezofî ye. Dew bê mas nabe û mas bê dew nabe. Xiyar bê behcan nabe û behcan bê xiyar nabe û nizanim tiştê bi vî rengî. Xapo tewşo mewşo biaxive çi bêje jî xapo çî hene wê jê re binepixînin qelew bikin mezin bikin û bêjin a yaw ji bo Xwedê yanî serokekî wek vîya di dinyayê de çênebîye dîrok nedibîne bi rastî jî wilo yekî sexte, genî, xwefiroş, erzan, tirsonek wekî xapo di dinyayê de çênebîye û çênabe jî. û milletên ku ê wek xapo tehemûl bikin û qebûl bikin jî tune ye. Mixabin beşekî ji gelê me li Bakurê Kurdistanê li çarperçeyê Kurdistanê bi vî xapoyê anê hatiye xapandin û wekî serokekî netewî li ser me hatiye ferskirin Kamçak. A ev in nêrîna Dew Partî Çaqilmaz Partî li şopandinê digere. Li desteya ku karê dewleta Tirk bişopînin ke ala wê dewleta Tirk razî ye û kêf kêfa dewleta Tirk e, daweta dewleta Tirk e. Ev mesela hanê bi vî şêwazê sexte vê teslîmbûyîna hanê ew ê bibe çareseriyekî mayînde ji bo mesela gelê Kurd îşa apo ne tenê bes modêla teslîmbûyînê û xwefirotina li Bakurê Kurdistanê dika dixwaze bike modêlekî li seranserê Kurdistanê. Her çarperçeyê Kurdistanê teslîmî berjewendiyên dewleta Tirk bike. Çawa li Rojava kir dixwaze niha Şengal û Mexmûr û Silêmaniyê jî bi vî awayî dorpêç bike Hewlêr û Duhok û herêmên dibin kontrola PDK de dorpêç bike ew jî ezmûneya Başûrê Kurdistanê têk bibe. Rola hespê Troyî çi hespê Qantirê Troyî yan jî ez çi bêjim kerê Troyî ê niha ê 2026 PKK ev rola hanê dilîze û gelek kes jî jêr li çepka dixin û dixemilînin û xweşik dikin û dinepixînin û dibêjin tiştekî gelekî baş û modern û baş û demokratîk û bi vî rengî. Dew Partî ev dibêje. Ka hala wekî din balokan di robê çi dibêje ew zirvê derbarê vê micara hanê çi dibêje. Ev jî yek ji qeşmerên apoçiya ye ku parlamenterê Dew Partî Çaqilmaz Partî ye. Dibêje nabe ku çareseriya mayînde bi çekdayînê were sînorkirin. Na dilê xwe rehet bike çekdayîna çi halê çi ye. Bi teslîmbûyîna te û rêxistina te û serokê te yekoyek û çekdayîn dewleta Tirk wê tenê bi çekdayîna we qebûl bike yani na sînor ne tenê li wir e teslîmbûyîna gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê ku we xistî di nava praktîkê de mer'iyetê wekî hûn dibêjin û rewşa Başûrê Kurdistanê û ji bêr wê derkeve
و PKK ويدركه ومديا PKK باشور ده خطريه ده تهلیکه ده تهلیکه یا هری مثلا لسر باشور کردستان خاپو و خاپو چینه نه حشدا وحشيه نه حشدا شيعيه تهلیکه هری مزن لسر روجاوای کردستان حقیقه بو حتی روجاییرو تهلیکه هری مزن لسر روجاوا لسر باشور کردستان PKK نه دولتها تركه نترس برز بالوكان ادريس بالوكان نترس برد ليت جهده مثلا نتني سينيور كريه بتشك داينا باكينا شو كردين خدي إرادة خدي هستن نتواي بيرو بوچون نتواي بروجي نتواي اي سيفيل اي تشك دار او دولتا ترك دريا تد كسن وكيتا وكي ريخصناتا دولتا ترك ايوان تسليم مرقره الرولا هنا كاري وهي ولو مثلا نتني دلي خوب خو نشوتين يعني هنا كاري تا وكاري سروكي تا حتى كو يكي كرد هبه لبرخو بده نتوا پرور به نشتمان پرور به روشنبیرکی خودی ناس ناما نتوی بیر بوچون نتوی به خوا خاپو نای خوا تفگرات نای دوی حمو ببن خاپوچی حمو دو پیواجویا کرلشمه و میتلشمه و ایتلشمه ده در باز ببن هنا خفرک نترس هنا رول و پیورا سروک ایته نوی خلاص نبیه نها درباز مرحله کی یا قانونی دبه یعنی تشته تی پایین تشته تی هیوی کرن نوا دو سه هفتیه ده قانونه کی چرچوه درکوه و دمه ده و مناسبت ام بانگل دولتا ترکیه جید کن ام بان رایدار دولتا ترکیه جید کن نها لازمه اف سر راست کرنه کیش بو پیمانا لوزانه بچه کرن یعنی ناب ام نکارن تشتی روژاوا باشور روشلات نافبر امده سنوری وکی ماین هاتی داین تیل هاتی داین ام نکارن وی تشتی قبول بکن دوی تشتی کی نو بیچه کرن یعنی ام لو ماد بجن دوی لوزان بیش نووه کرن دوی بی نووه کرن اف سنور پیروز نینن بی ایرادا محات ندانین لازمه به سراست کرن برز دفگرز زبير آيدار اوجي وهولو بك وأهوا بك وخو بفو بينه طرو سياسة مداري قورة شي اللوزاني وجلوزاني ولو بانقاج دولة تعترك ردشينه بانقا يعني دردي دولة تعترك تنال الزبير آيدار گهدار بك زبير آيدار قدما پاريزر بو لباکوری کردستانی کاری پارێزەریە دیکرد کەسێک داوای خۆشی ژێر لەدبر یەکی ڕێبێنی مسکینی کو دەویوی هەبوو بخۆ دەویوی تنە بوو باخەوە درۆنها بی سیاسەتمەدار و داخەو و بانگاژیش دەولەتا ترکرە دشینە دبێژە ئەم لۆزانێکی نو دخوازن لۆزانێکی کو سینۆرا بگهەرە و ژوان دروشمە مرشمەیە بدەرەوە و چەند ئەحمەقێن لە دەردۆراوی هەنەوەی ژێر لە چەپکا بخۆن و ژێ باوەڕ بکە ئەوژی بڤیرێنگی و دبێژە دە ڕۆژێن پێشی ئەمە دە حەفتاک دە حەفتە وێ یعنی چی بێژن فۆرمۆلێر یانژی سکەلێتا قانونێ وێ دەرباسی پارلەمانتۆیە بکن و ژێرە چارەسەری بکن دەولەتا ترک دەولەتێکی کەونارەیە بشەکلێکی ڕێکوپێک وان مەسەلەیەهانێ چارەسەر دکن نەوەکی ئاپۆچیاییە لەسەر کوردا فەرز دکن ئەڤە چارەسەری ئەڤە سەرۆکاتی گوت خەڵاس ئەڤە وقبول کرد و قبول نەکرد ونێ بزۆرێ قبول بکن دەولەتا ترک دەستور هەیە قانون هەیە مەدیا هەیە پارلەمانتۆ هەیە مناقەشەوان مەسەلا دکن
ما وكي جماعتها خابوچي وكي جماعتها زبير عيدارن اف زبير عيداري هاني دنوتو ده حزارو چاراده لموصله بو PKK جناوا کنکی وی بک سروکی کنگره اگل فوتوی وی برشی می بلاف کر ده ارشیفا روزنامه سرخابون جی دهیه ده کنگره یکمین جوینا یکمین آ کنگره اگل اف زبیر ایدار بو سروکی کنگره اگل پشتر رمزی آنی کرن سروکی وی شو اف هر دو بو که پلاستیک ایکو لگ ده کنکی دو کنگره اگل ده زبیر و رمزیه چند کس مسیدن چون علي ايد و او نظام الدين تغشي هنا بوان رددو دستينينا ملا مالا مني ملا جي هنا بوان ري ملا نظام الدين ملا دلتنك و اف زبير ده حزارو چاراد الموصل هنا کنگره گل دار نقصی دار نکتیج اوروبا شوی داره لبیروی کی PKK لموصل رودنه چاو بکچه کی گریلا دکوه لموصل ناوی ناف نخ بس اوي ناز بك از ناوي نابجم كتشك يعني انها مالاوي هي زوجي ليفر الاوروبا هنا يعني دجي للجيانه اف زبير دخوازه كتشكي كادرويا PKK شروان گریلا خباتكارا PKK دوي مالي دي مالا PKK لموصل اف زبير دخوازوي تجاوز بك دخواز دست ما بيجوي كشكل برخوده ده اف يك جبويرين زبير عيدارة كواجوار دبجن بويري في برن از دفتري في فكم داوي لي ناي ولو لي ننرن قطو ولو وكي كندر وكي مشكل سر عردي قالك تشيروكي يعني قالك مسالي يعني يك تشيروكي في اف ليش بركو تشيروكي كي ولو دراماتيك جبوكون PKK ناس بكن بيتشماله اف كتشك رابور دنفسيني شي غازن دك دبيج زبير ايدار سياست مداري و اندامي دپي پارلمانتوي دپي ونزانم چو اي كنكي وتنكي خستي دست باوجنا مسامم من البرخداي غازن دك شكاية دك PKK وجميل باي گهنا ديني وي چاقي PKK نبو دو پرچينا عثمان اوجلان ونظام الدين تاشينا لقنديلي بوني ناج PKK قطنا بون كتشي غازن دك غازني خبر خصنا خدك بيجي في سرسريه هاني دخوازه دست ما بيجنا مسامه من برخداي با كتشكي نكرن چون زبير عيدار كرن سروكي كونغري اگر اندام نظام دستياره وبر نظام وي تبريك كرن وي خلات كرن منصبي وي مقابي وي تبلي مقامي وي كرتونه كاغسه بمعنى شكليه لي ولو وي خلات كرن لسروي كاري وي اقرجا PKK اذا PKK كسن كو كرمينال بن ايكو دست آويت بن شروانا ايكو دست يعني تشتي قريج دناوا قال لكرنا دناوا PKK ده PKK جوارد بدي وباو وان خديدك وان مزندك وان كديدك وان دنا بخين وان بكارتينا اگر سبا زبير دبش وان برده ويفهم مو دفتري ويش كربكن او بيجن لموصله ده فلان ساعته ده فلان روجه ده فلان مهيد زبير ايدار خاص نظام تشكه شبكه او وشيروكي ويفكن وفكن اي وكي زبير نويرن دفش PKK برد نويرن PKK رخنا بكن نويرن بفن خدي هالوست جبركو ارشيفه وان نافا PKK ده قريجه شعالية أخلاقي دي قريجة جعالية جواكي دي قريجة جعالية سياسي وأوكونومي وآبوري قريجة شعالية استخباراتي جي قريجة أفا تشيروك أفي يعني وأفي انفرماسيون يعني وزبير دزانه يعني زبير بيجن نا أزيتش نيدنا إشكرا بكم يعني خمنا كفا
پێواژۆیە قانونی چێبووی بەرە هەراوژی شخواوی هەر بەری هەر کەسیە وێ هەر و خۆ تەسلیم بکی ینی وێ هەر وێ دەریش خۆرپەرە چێکردیە ئەو ماڵباتاخوا لە وەر لە کوردستانێ لە تورکیە لە ئەوروپا ڕەوشاوی کێفاوی لە جهە زکیوی تێرە و تێ قوڕەتیە خودەکە و هەواڵێ زبێر چوو هەواڵێ زبێر هات کوپۆ گوندرێ ترشێ وێ دەرکەوێ کوردا بخاپینە کورجی ژێرە لە چەپکا بکەن ئەڤ چیرۆکە سیاسەتا پەقەقە و ڕێخستنیان پەقەقە ئێ لە ئەوروپا هەموو ئەv مالن هەموو وەک زبێرن یەنی دۆسیا نولیفەر کۆچ دۆسیا فەرهاد ناوی ویچینە فەرهاد فەردا چەتین دۆسیا ئادەم ئوزون هەموو ئەv مالن فواد کاف چیرۆکێوان گشت داوی لێ نایە جەماعەتێک بە vî رەنگینە وەک هەڤن وژە بوونە پێشەنگی و رێبەرێ کووردا وژە تراب ڕەخلال وان بکە ئەوێ سەختەکارێکیش مر دەرکەوێ ژمر تو کێیە کاتە چ کردی کوڕۆهای خۆلی سەرحەیی سەرسەری تشتێک نەکرد ji کوردستانê xeb nakin ez ê wek te biçim min ji Kurd ne bîst pirtûkê me hene ne di nava tevgera rewşenbîrî û nivîskariyê ez xwedî rolim na tiştekî bitine lê bi kêmanî mi dest navê tî namûsa gelê Kurd di nava PKK de di nava şervana de kes diçe dest davê ji şervana wekî zibêrê te wekî serokê te yê newnerî keşên Kurda tevlî vê rêxistina hanê dibûn ji bo azadiyê ji bo serxwebûnê xapo wan ji bo kêfa xwe kar dianî serokê te li Qendîlê hemû bê istisna ê li Ewropa ev jî bi vî mentiqê hane yanî ev mesele ne jiyana taybet e ez behs dikim ev lîska bi nirxê gelê Kurd e ev hemû kesên di nava PKK divê îdî vê çîroka hanê ne sir e îdî eşkere bî lê dixwazin pîne bikin pelçîn bikin pêvajoya wan çavê wan niha bi şiklekî jî şiklê teslîmbûyînê ku rabin herin zibêr û remzî di nav de ew ê jî wê herin tiştê mayî emrê mayî mala min ê çi mayî herin kêfa xwe li wê derê jî bikin û qediya çû kî çi kir ji wîr ma kî dizî kir ji wîr ma kî xerabî kir ji wîr ma ev kesên ku niha serkirdeyên PKK ê giregir Cem'a û Cemal û Qereso û ev kesên ku mayî dixwazin werin Ewropa lê ne Ewropa wan qebûl dike û ditirsin dibê em werin Ewropa bi seda xwîna keç û xortên Kurda distiyê wan de ye wê dewaya doz bin berî wan rabin ciyê herî baş ji wan re wilo li gorî Apo li gorî Mîtê û li zarokê Talebanî jî hatine razîkirin Bafel û Qubadû ew ê li Silêmaniyê cihekî wilo ji wan re çê bikin heta ku roja wan jî bê hebû tu nebû wela Cemal hebû Cem'a hebû biçek kûrkûrê û çawa li ser Elî Heyder Qaytan lûre lûr û kûrkûra wan e wê pişt li ser vana jî ew bikin û xelas qediye mesele qediye sebrî ok û filan û bêvan wan çîrokê wan bi dawî hat yanî çareseriya wanî demokratîk a civaka demokratîk ev e xem nake bere bi dawî bên bere fesix bibin bere teslîm bibin tu problem tune yê lê ev çareseriya qirêj û gemar ne bi çareseriyekî mayînde di nava gelê Kurd ne bi çareseriya dawî ew vê dixwazin xweşik dikin mekyaj dikin li ser dinivîsînin dixemilînin dinepixînin hemû hewldanên wan ev e Birêz Mistefa Qereso jî dibêje yanî nerînê xwe û hevpeyvînê xwe û diweşîne û belav dike û ne poz heyî bişewite ne dil heyî bişewite ne kezeb heyî bişewite çi dibêje pêşketinên demokratîk her tim bi têkoşîna civakê bûye têkoşîna civakî
بویە ێ باشە مستەفا قەرەسۆ عیبە هەگەر پێشکەتنین دەموکراتیک هەرتم بە تێکوشینا جڤاکی تێکشونا سڤیل و جڤاکی بوو ئەف شەرێ چەکداری ji بۆ çi bû heqwa xwîn rijandin ji bo çi bû ji bo çi we Ebrahîm Guşlu dikir xayên we ji bo çi navî wî çi ye Kemal Borkayî we dikir xayên we ji bo çi Hemreş Reşo dikir xayên kesên ku dixwestin mijara Kurd bi şêweyekî sivîlane çareser bibe bi şêweyekî çekdarî we çima wan kir xayên hevalê te Çetîn Güngör di kongreyê 1980 di dua de ku li hemberî Apo rabû wê çaxê di zindanê de bû Mistefa Qereso Çetîn Güngör jî digot çekdarî nabe we wî kuşt we wî kir xayên Mehmet Cahit Şener jî di kongrê çara de ev mijara şerê çekdarî danî ser masê û mûnaqeşe kir we wî kuşt we wî kir xayên hevalê te yê zindanê bû tu niha di 2026 de tê gotinê Mihemed Cahit Şener dubare dike gotinê Çetîn Güngör dubare dike gotinê kî jî Şemdîn Sakik de dubare dike ku hemû kesên digotin evî şerê hanê zerer û ziyan digîne gelê Kurd tu xapoyê xwe û serokê xwe yê newnewî we israr kir we heqwasa qurbanî heqwasa şehîdbûn heqwasa kuştin heqwasa penaber kî vê fatura hanê bide Mistefa Qereso qey wijdan nema qey mejî tune qey exlaq nema tu niha tu ji mir dibêjî pêşketinên demokratîk hertim bi têkoşîna civakî bûye baş e hertim bi têkoşîna civakî bûye ji bo çi we li civakê guhdar nekir civaka siyasî civaka rewşenbîrî ji bo çi we gevxwarin û tehdîda ji Musa Henter dişand kas niha nizanim gelo dewleta Tirk Musa Henter kuştî ya PKK Musa Henter kuştî mane zarokî wî tehdîdê we nameyên gevxwarinê û tehdîdê eşkerê bû ew name li ser social medya û li ser internetê belav bûye kas çiştir bêjim neeferim ji te re Mistefa Qereso hezar carî neeferim ne ji te re ne ji serokê te re ne ji rêxistina te re ku heqasa zerer û ziyan gelê Kurd pêşketinên demokratîk hertim bi têkoşîna civakî bûye ev rast e ev rast e berê jî rast bû niha jî rast e sibe jî rast e ji bo çi şerê çekdarî ji bo çi heqwasa xwîn ji bo çi heqwasa zerer û ziyan we gîhan gelê Kurd ne şermane tu fedî nake tu li ber xwe nakeve tu ne çekdar bû jî lê te ev çîrokên çekdarî û kuştin û zerer û ziyanê ku gîhand gelê Kurd te parast ne tu fedî dike ne Cemîl Bayîk fedî dike ne Murad Karaîlan û ne serokê te yên newnewî serok Xapo hûn tev fedî nakin lewma ji we re hûn ê têr werin biaxivin çareseriya civaka demokratîk û sivîlane û nizanim çi û Kurdistanê reş bikin û têkoşîna çekdarî reş bikin û xwe pîs bikin û vî tiştê hanê li ser gelê Kurd werferz bikin şerm nemaye şerm nemaye sûc ne sûcê Mistefa Qeresoyî sûc ev hîna di nava civaka Kurd de kurmên genî mîkrob û vîrusê genî ê xapoçiyê heta ku hebe kesên wek Mistefa Qereso wek Zibêr Eydar wekî Xapo wê derkevin biaxivin û xelk jî bawer bikin dema ku em jî rexne bikin dibêjin tu kî yî te çi kiriye te nizanim çi kirî ku de werin ja safê werin heşeyê hizûra we vî kerê hanê di vî buhirê hanê ez werim çawa wî iqna bikim ku eger min tiştekî ji Kurdan re nekirbêjî û min kiriye min di nava PKK jî dikiriye min li dervayê PKK jî kiriye lê gel PKK jî min kiriye min li dijî PKK jî kiriye gelek tiştên ji bo Kurd û Kurdistanê min kiriye lê ez nikarim yanî evan heşeyê hizûra û evan ehmeqa bi me jî bikim ê ku min jî wî PKK xwariye ez ê jêr me jî ji Kurd bînim ez jêr me jî ji Kurd kirim nayê kirî me jî nayê kirin berê gotiye Kurd berê gotine dapîra min jî ji mir digot eqlê kêm me jî yê kêm barê zêdeyê barê xapoçiya pir giran e cehaleta
جهالتا کو خاپوت سری وان چانی دازی چاو کارم وی جهالت سری وان درخینم پر زور بله از لورتیم داویا و خلکه حتی خلکه کی دن حتی مجاره کی دن مجارن دن جی نه تنی مجاره کی دناوا خیر و خوشیه ده بمینن